naimbag nga oras yung amin papagayam. Kit ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Vlog! Nakasaganan ti balon mo, lakay. Day talamang bagkatan ti aramidam. Naimas kadimat lang ti panangilutom iti balon ko. Lakay, naimas talaga magustuham. Lakay. Isaga na maruden ti armusar ko, tamanganak kon. Lakay, addan ijay lamisaan ti kanam, lakay. Nasayat? Agdigos ka kaday, lakay. Isaganak ti balon mo, lakay. Buisit ka? Hoy! Sardangan nakman nga awagan iti lakay! Ha? Kwa, lakay. Tidang nga taulitan namanan. Amom, Anita, ha? Jak kayaten nga awagan nak iti lakay! Numabalin! Jak kayat nga ibagadag iti gagayam ko asika ti asawa! Lakay. Na! Kita man di talangam! Nagadayo iti langak! Nakangis-ngisit ka! Sagat kulot pa! Kin-kin kiday tabuk mo! Nagalas ka! Ha? Apay ti kunam! Bagay mo day tabuk mo ngayon pakulot mo, ha? Mong ibabayan! Kwa, bayam tay nakto ipaunat, lakay. Gastos lang ti amam! Kwa, lakay. Hoy! Kunakmat adinak awag-awagan iti lakay! Sige! Isagana mong ti kalag! Lakay. No? Oh, ayun ngay pare Franco. Agitan tanto intun malamapan makijanda, ha? Saan pare? Ada pa panak? Sa anak nga agawid ita ije balay mi? Ni, kat pagawitan may. Hindi, ayun ni Sharon may ije pagawida. Oy. Pare, agbabae ka manan. Kastal tibiyag. Padasan dagiti saan pa na padasan iti biyag? Mistake pare. Madi ati kasta. Adda nga rot asawon. Apay lang agsapol ka nga iti sabali. Tagari ka dila. Pare. Na, ituloy mo kit din dararamidan. Sige pare, ngayon na eh. Kaya't ka lang nga palagiban. Di ka gay ayam iti apoy. Taamangan, numauram ka! Oh, nagkatumat tinday taginat-gatang mo, darling. Siyempre, darling. Nakitsinda ako. Sige, darling. Si kangarodan ti mangiluto. Gaputan na bambanugak, darling. Amo matan ti trabaho. Puyat. Ngam saan nakasumbrak ita? Gaputa amok nga daka, darling. Darling. Iso anak kitsinda akon. Taamo ka saan ka nagtrabaho ita, taadaan. Sige. Ingka nga ro din agluto, darling. Takayat ko, masahyan nakto inton maturog ta. Siyempre, darling. Sige, agluto ak na ruden. Tapno masapat ang agidda. Anya, matang. Alas 10 iti rabi Ngumawan pa'y ni Franco. Anya, matang. Tunggal agsweldo iti trabaho na. Saan nga agawid? Apay ngay. Sa dino ti kanayon na pag-awidan tunggal agsweldo. Isuk-sukat nagsamat ni Franco. Lumabasak pare. Da kayo matgayam day tatatana. Nagsangsangit ka, Anita. Untata. Apay ngay. Saan pa'y ngamin alagawid nila kay ka? No kasta sweldo na, saanan nga agawid? Ay pagaw-awitan na ngay. Ay, tsaka mo, tata. Ay, awanan, tata. Isuk-sukat na ko nila kay ikaw. Ay, kasi akbal. Ay, kasalungamin. Nakaisukat nila kayo. Kaya
Nagalas ka man. Nagnisik ka lang aruday. Kas lagi ka pa yagdigdigos. Agdigdigos akmot na. Kano da ito'y kinangisit kaw. Talaga akasto ikaw kaputa foreigner ti tatang kaw. Ay, sa bagay Ay, agpapintas ka namin Tapno di nakaisuksukat nila kay Mao. Nako. Ay, narabianak mo ito na naggapo iji balay ni Pari Mario. Sige. Mapaan ako, Nanita. Sige, tata. Palawan naklatan dito eh. Tay papas ko ti agsangit. No, apay namin nga inasawam ti asawam alaad. Napilitan ak lang, darling. Gaputa dagiti dadakkel ko iti kalikagom nga asawak ni Anita. Gaputa foreigner ti amana. Ipagarupdan wado ti kwartana. Gahayam, padakmot ama mirao. Kasta? Katsak mat. Intulok kulatan ang nagkalay sa akin eh. Angam, nagbabawi kita. Gapo ka di dadag, iti biyag mo. Darling, iso adimon kaya ti asawam. Wen, darling. Pudno day ta. Ay na, nakapimpintas ka talaga, darling. Kisman. Ay na, nagmayat. Nagmayat talaga. Nang runa no itad mo amin kanyak ti sweldo. San mo't darling? Mangibati ka mata, iti igatang ko iti balbalunag. Diyak makatrabaho, ano awan si dak abalunag. Oh, sige. Tapno di mo mat ko naan. Mangibati ak iti 500 pesos. Narigat mat no bukodak, darling. Ay, katuan mo't darling. Abayan, taumayak tumanan into nagsweldo Dahil bata si Marong karkat ito'y balay, Anita. Una na. Awan pagplete. Iso nga imutang ak iti kaaruba may. Aya, kat, kumusta ti asawam? Ay, nana! Tunggal ang sweldo ni Franco. Kat saan nga agawid iti balay may. Damag ka nga da babae na apagaw-awidan na tunggal sweldo na. Anya? Nagalason? Diyak kayatan ti agawid iti balay may nanang. Ay ayatak ni Franco. Ngam diyak kayatan ti masaksaktan. No kasta nga rod. Saan kan nga agawid pa iti balayo? Dito ikan balay nga agnaed. Iti kasta. Datan to ti mapan mangirwar ijay bangko iti kwarta nga ipaw iti amam. Ha? Amak? Wen Anita. Malagip na tamat laangan ti amam. Kat paukitan na ta kanon iti kwarta iti binulan. Nagsaya atan, nanang. Nagsaya atan. Okay. Eriban tato'y buhok mo. Ay! Uy! Anya mo tanda to'y buhok mo. Nagsisikil. Kasla still bar. Sige, Oh? aramidam ti ammom tapno pumintasak. Agbayad Ay! Sureness. Okray. Kasla sana masagay sa iti buhok mo. Kasla map. Di kan sabat kami nagsagsagay sa loka. Amom sister, oray may sa ka na misis, or no sumat iti bagbagim. Happy ka. Happy? Yes, anes. Ngamin, saan na kanto nga isukat ti asawam? Ha? Ala, agtugaw kan girl. Tapno saan ka amattangan? Dito agsanggir ka. Irugitan nga iriban ti buok mo. Ken urnusak matan ti kiday mo. Nakapuspos ko.
Napintasak ka di matlaang nanang. Ay, wen anak ko. Pimintas ka. Nga uray nangisit ka. Tanya ngay ngarod kat imala ka iti amam. Uray napintasan ti langak. Jak kayatan ti agawid ijay balay nanang. Mapanak ijay ita, tainak alaon dagiti gamit ko. Wen anak ko. Sikat ti makaam mo. Agyanak latan dito'y balay nanang. Adaywakon ni Franco. Kastamat kan tilangam, Anita. Apay, adda kwartam a pinagpapintas mo? Tapno ammom, impawitan nakti amak. Aya, Ammo nga da babaem, iso apanawan kan, kat saan kan asoblyan pay. ha? Umay ko lang alaan dagiti amin ako kwak dito'y balay mo. Sige, Mantew! Alauna tayo, ha? Alauna. Okay? Sige, Mantew. Tulok mo latan, napanawan na ka ti asawam. Una. Saan ba't nga isote ay ayata? Uwin ang asawa mo. Amon pare, uray kas dyan ni bakat mo, paasawam lata. Nasingpat matkat ni bakat mo. Ay, kat no kayat mo akat ingkasurutan ta asawa mo. Anyo! Ano ko? Ano ko? Papi, nagdano ka ngay! Talagang awan, panunot mo niya. Ibagbagak ti nasayat, para kan ka. Tadya kayat ang madadal ti estado yu iti asawam. Takumpari ka lakat nga rod. Hangam, nagasam, dito apa nagsungsungbat mo. Manakibiyang kalaunay! Sige, manipod tita, awanan ti mangag mo kanya. Kano adda parikot mo, ha? Jak kayat nga asit ganak. Mawatam! Talaga mo ta saan? Panawan ka man langan. Di ka kayat akasangwa mangan. Di saan lang! Adamot balon ko ka na! Anya kumaitan o di na kaya takasangwa mangan? Mga nakasisya ka! Anay kong tibibig ko. Agyaman ng tanda ka man, Franco. Kasapulak ti kwarta. Wen, darling, nagswildo ako. Dakulag at di kasapulak, darling. Sa nga pulo aribo a pisos. Tulungan na ko, ma. Umutang ka nung kasapulan. Tatalaga ang kasapulak ti kwarta. Awan pagbayad ko diti pag-abangag. Sana bali, darling. Tadi ti kamitin nga agaw-awit. Iso atulungan na ko, ma. Please, darling. Sige, sige. Inak umutang iti sa nga pulo aribo a pisos. Anya? Sa nga pulo aribo a pisos? Pangusaran pare. Aming nardo. Masakit ni Anita nga sawak. Impan ni nanang iti ospital. Kaya't kasapulak ti dakkel agatad. Aya. Pare. Intun malum ati panangitid ko. Tainak pa'y mangiruwar ijay bangko. Kuyugan ka ni ijay bangko, pare. Tatalaga kasapulak unay ti kwarta. Sige nga rod. Itamot lang. Mapantan ijay bangko. Amangan mo't no, talaga kasapulan ni Anita nga asawam ti igatang na iti agas na. Ay, talaga kasapulan na, pare. O sige, mapanta nga rod ijay bangko, pare. Sarong darling. 20 kwarta. Oh, agyaman ak Franco. Agyaman ak unay, darling. Adamot lang ibayad ko iti abang ta. Katwa na. Angon nga, darling. No kahit mo. Agdan natin yung balay ko. Imbag iti, ta saan ta nga agabang? Saan ang mabaling, darling? Amumat, rabi iti trabaho. Kat adayo, iti balayo. Marikatan naglakit din. Sa bagay. O sige, dito'y talatan. Sige. Wen kayam. Nagsweldo ka indun bigat. Makitsenda ka, ha? Gumatang ka iti agkakaimas asidaan. Ay, katuhan, darling. Basta si ka. Anay ko. Papay ngay. Jack baton makais mo.
nagsakitan. Apay ngayon. Ikaw. Apay ngay. Ang damot nanakan dara rumor. Apay ngay. Pumanaw kan dito ayan ko! Awan pa kailan, no, dakan ka! Ipa-doktor na kumamot nga, darling. Darling, taropam! Ha? Di nakdardarlingan, no, awan kwarta mayawat mo, ha? Ala, ang talaw kan. Ala, amin akaws mo. Tapumanaw kan! Di kan ka sa pulan! Ha? Ang darling. Ha? Saan kan akayat? Dahito sakit mo, mister. Kaya't naalam iti babae. Doktor. Naitantumat ngamin. Siguro naasum ka iti chiksan niya. Ha? Naimbag kumamat, no, dahitay awan sakit na. Kuha, doktor. Ada ka din asawam, mister. Ada, doktor. Ada babae mo, no, chicks mo. Uwan, doktor. Kasimat ni misis mo, no, akaram iti sakit mo. Ha? Sana bala, pa-resitahan ka iti tumaram, ha? Antibiotic, kan dumapay. Nakatumarak man na ni tiagas ko. Ay na. Gapoy ti dito yung sakit ko. Dakmutan nakatrabaho. Sapay agsingsingir matan ni pari nardaw. Itinautang ko asa nga 10,000 pisos. Buisit dahi asa aron. Isu tinakalaak iti sakit ko. Oh. Napingat na ka pare. Bayan di. Umaya kakit daw iti pamakawan. Pakawanin na ka. Gaputa bastos idi ti pan nakisaritakan ka. Awan day jayan pare. Gusto ti ko nami di. At iagay ayam iti apoy. Kat amangan numauram. Ha? Kasta ti napasama kanya. Gapo iti panagay ayam ko iti apoy. Nauramak. Kinapugno na pare. Agtumtumarak itan iti agas. Gapo ta nakaalak iti sakit. Anya? Ay, sus. Daitan ta ibagbagakken ka pare. Kasano ngay? Awanin, pare. Jakon ulitan pa. Naimbag pa ni Anita nga asawa. Tanadalos a babae. Ala, ingka agpakawan iti asawam. Kat urnusam ti pamilyam. Uwan pare. Kasta ti aramida. Awanan ni Anita Franco. Napanan ija abroad. Ha? Idi kalman laeng ti flight na. Inala ni tatang na ija abroad. Apay ngay nanang. Di manaw mo ten. Wen takayat nakaalipatan. Isa na panan ija abroad. Ay, sana nanang. Ibagayong agbababawi akon. Uwan. Talagang agbababawi akon. Alaan na ko man ni Anita iji abroad. Tagkadwa kami matlaeng. Agbababae kamot ngamin. Saan nanang? Saan ako nga agbabae? Agbabawi akon. Diyan kayatan ti mauram. Saan ako nga gayayam pa iti apoy? Saan nanang? Anita. Apay ngay Anita. Nag-abroad ka matan. Awanan Pinanawan na kan ti asawam. Talanggong kamot ngamin dita. Kadyak amo. No kayat nakapay asublian. Ay, pangasyo nanang. Ipagayo kini Anita sublian na. Agbababawi ako ni timatingay nararamit ko. Ditan gagayem tinaggipusan ti pakasaritaan tayo anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagay ayam iti apoy ta amangan numauram ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas salatibyan. Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay ken iti mat direksyon Teresa Calay. Musika Mark Molag.
may sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.